I don't want peace. I want problems always. No. In a small table, God have mercy upon us. Jesus is Lord. No. Dissolve. You dey use your generation. How are you? How are you? How are you? Ushaiona mchana usiku? You dey use your generation. Hey, buddy. Buddy, wait. Amuguru ruwaye wo kurzo kubitaba. Nyegera rimwe. Nyegera kabiri. Nyegera gatatu. Nirize. Buddy. Wamushura we. Buddy. Taba. Alright. Sure. Uchira. Buddy, ishize ni Uneza bashura nkande. Buddy, ngagusobanurira. Iyi njegera ni yahe? Nawe mwibariza hali pe. Iyi njegera ni yahe? Mwibariza. Hi. You're still here. Mukomere cyane. Mukomere cyane. Komera cyane. Nyine How can I help you? Jewe
ngize nkagira nkajandagira mwangirira. You still want job? Job? Job. You still want Job job? nukuri mugizi muwe job nkajaje ndakubura job nkajanda ibintu byose nkabikontorora job. Don't cry. Job. You want job, right? Job gukubura job kumesa job guhanagura intebe job byo kwiyeranja tu. Job. Okay. Job. I think I can. Oh, how can I help you? But my husband get angry to me. But like, let me think about how I can do it. But like, I will welcome you to come in our house. You can have job for us. Job rwose narakubiswe amafaranga mbese nta hantu ntashakiye. You don't have money? No money. Amafaranga. Amafaranga, money. Mundi subu inkwizo ziravaye. Uhora undebere. Bikokora we. Yaba bikoko. Kiresi ngo kinzanira iyo ndi. Agirisha ishoka se. Rwose kurusohoye. None umva rero tani mpamo y'Imana ntabwo inzara yakwicira abantu hano. Umva se nari ndi kugira turebe ukuntu niko wabyutse kari intebe z'umwari n'urugo ziri ndi kugira ngo ndurabaganye intebe imeze bireba huba wicaye ariko rero wakwicara utakwicara umva se nyine nkubwira ikintu nenge gukora. Umva nta ndebera indiga se zani iyo ndiga zani indiga si ubundi arurwa n'uru urwo turajya n'uruwe tujye bakorebere indiga zo kumara iki tujyemo rumwe. Ariko none abantu baricwa n'inzara ibyo kurya bihaye. Gira reba indiga ko mbonaga wagira ngo ubwonko bwawe bwatonyangiye muri parasitike biri kwaka gute yutwo iki zinkwafu ugiye gutogosa n'izawe nizanjye sinariko nsaha ariko nawe ngasubiza ubwenge inyuma utekereze kabiri abantu bicwa n'inzara ibintu bihaye. Siwaje urindi kintu cyazatuma nkumara mu bwonko ko ruguhumekeje ukanyicira iki kugira ngo twikananshenge nawe hari ubwo wandenza ama ngareka none twumvikana ngarugurisha aho nyine baduha amafaranga tugure mu turayi kirukwataka inkwavu zanje hari imishinga nkoranaga nawe ku buryo wavuga ngo ngiye kukugaburira ariko ndije nabagaburiye je nta nubwo mwangirira impu none turabaho dute turagiki wari dad kanya simbaye ziba ntabwo inzara irica abantu ibintu bihari nje ninzibe hejuru y'inkwavu zanje zani indiga ariko zawe none mbari zawe ngati gumanura gurisha rumwe cyangwa turuge siniko ko muresha nabo mumvi kwiri urashondana nanje no kurugurashisimbukana nanje ubwo ushatse gusobanura none se turashondanye dushondanye gute jurama mahoro kandi akwingiye none nje juragama nta kintu wategeza caja mu nkono ariko ndi gutekereza ibiri kuja mu nkono nibyo by'ingenzi ca izo nkono birajamo n'izanje n'umugabo ufite urugo no kubyukira mu bikorwa by'iterambere by'abana ubu tubwirwa twongeye tuburara ufite inkwavu ahantu hari ahazazanje ushaka kwitambika no guheke ahazaza hawe si hawe uzahahurira mu urwo nguru ntitonde maze rero ushuragira ubwenge mu gihe ushaka gukora ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubujiji nsanga reka nkwege fata sibyo anya